angka makun rai toli masus semi telakaina mage apa iya jero lakaina ro diga agami no pugau matin roi mangeroi moto pimatu na pamangiro pure mangiro laba si mamotoro tapi iro pale kalau imam motor lakaina deji pale nalo bawang justru lawis sapa lowongan kerja demi na podang ni bainena pak mau bikin kejutan terbukti masuk surat panggilan Brunei 10 juta gaji siulang liwat renuna maperi-peri li subulana o kumupi babange nagurai bainena makna pajai ini masusai angka ni panggobiku mak jamok ku Brunei 10 juta gajiku siulang. Hah? 10 juta? Iya. Tapi mendadak tete anang ele joka ni kapala tiwi ka. Maka dia benena atinro no yolo. Yolo na tete anang lautat duko. Matinro lakaina baini na tia matinro matana. Magi na tia matinro matana pak tuliro na rekiro. Siulas 10 juta. Ko 20 ni 20 juta. Ya ko si tahun ni si ratu 20 juta. Ya ko 10 tahun. Si agaro. Onro tak kalupana rela isalai ko lakaina 10 tahun. Si agaro gajina lakai ko ni ko 10 ka tahun na salai. Rela isalai ko lakaina 10 tahun apa magai juta. Sila da reken si agaro gaji na lakai ko ni si agaro melo mani subu na pamatinro tapi anang napay mamatinro na di natat dilakay na di natat dilakay na iya mananam moto tate aruama ni naitay jange au laba ijuta nasalay kapala liwa susana papinat dina jadi napesiwan dia katalu ni barubah masusay degaga zaman nalakain na sisa naruntuk jama 10 juta siulang liwa renun na angkan na din matin rumah tanah reking sisa na nasalay kapala liwa si susana laba ijuta liwa susana sa de para salay kapala lakay de natat duit lakay makomoro masusana nale remote na televisi pas ya to jalan angka berita kapala lutu etate anang ele malepoy mate mana lurana de gaga tuci dimo nakara alhamdulillah nale de cede na moto lakayku ya coba moto mate topa nala dicit dia moto mariusi maranusi teh makomo marunun na lu tak dulakai na bapak na oto no nala dicit dia moto na coba moto ko nak mula abak mati tono malepu kapala mati mana luran digas nasi saci di mo oto noton sila dekat dui dena nule moto apa mati to ni palik lakai na dia tuh kan nasi sa kapala apa murah sale kapala mati to masusah sih makuaro gambaran lino susah nyameng si sele Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim maqam. Sini teman-teman lebihkan sesama lebihkan orang mapunai jamaah saya insyaallah kita berhubungan Allah taala terus mampu terjangka Risi sawana Allah Ta'ala nasabari pada setiap tahun pada imanan
Rikau angkat tamu pada Allah Ta'ala murumalam ke watakali menjapa dan ia waktu masagena berapa dapat matukan ke lengan kita nan jadi sahabat kepada kesemangat syarat pura 10 mata pun karena yang rongi jika kemakada bola teranganna alam bina teman-teman seserta almarhumah Nurul binti Matta yang telah paling berat lain menurut kita semua. Kemarin atas kepokotan yang berbeda insyaallah angkai tanpa baraka berzahir baik terutama nyawa tuana almarhumah Nurul binti Matta dari makrono memberikan hadir sebelum nanti kami serahkan kepada sang bayi mewakili keluarga besar almarhumah memohon kepada seluruh yang hadir baik di dalam rumah maupun di rumah, mari kita buka acara kita ini dengan membacakan surah Fatihah. Tanyakan pada tepat karena Fatihah Allah almarhumah Nurul binti Matta memohon kesabaran pada Fatihah insyaallah sininna dosa dan atas almarhumah angkai dan masuk kepada Allah Ta'ala juga memohon suara Fatihah insyaallah sininna amal rencana almarhumah baju atau insyaallah angkai dan masuk kepada Allah Ta'ala nainapa dibalik jatuh atau persoalan Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mewakili keluarga besar almarhumah kami ucapkan banyak terima kasih dan alhamdulillah malam ini merupakan malam pertama tasya dan ini pun sebenarnya sudah malam kedua untuk malam tasya seperti ini malam pertama dan insyaallah pada malam hari ini uraian ceramah tasya insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mabina Keduta Al-Ustaz Haji Jum'at Ibrahim beliau dari Sidrap yang insyaallah dari Bintang yang insyaallah akan menyampaikan pada malam hari ini. Mari kita simak dan dengarkan, tidak ada pembicaraan lain kecuali pembicaraan baik saja insyaallah. Untuk lebih singkatnya baik kami serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahil qail innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sinina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir iro amat yang ni ila lemperakenai pungala ta'ala de panajaji to kulinoi na purami mananapatan tu pungala ta'ala umurut na tasik de tahu napai patampu lang itampu na maka de pungala ta'ala malaikat angkat tu ataku metal rilino seko mitu umurut na pake na salai yero umurut purai na patentu ngaki pungala ta'ala dena wat di dena idapi de to na wading iliwang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
ia konadapi ni ajalan na tawina sepungala ta'ala de na nawat di pemundur watun na cekdek de to nawat di pemaju cekdek. Jadi ia tu amat yang ni pas-pas ia purai na patentu ngeki pungala ta'ala oko tu yung rilisuri pamasena. Jadi koma bicara amat yang ni tahu aja ki gaga maka da coban naik. Coba nade na malasa di to panamate de na kuah butina ang kamatoto malasa siaga nita na malasa letuk makukwe di to panamate apa de panadapi ajalan na de na wat din na salay tawi linoy hinarikode panadapi ajalan ya puri patentu ku pungala ta'ala amo melolada angkat tahu melolada ni salay linoy cau ni tu we natung kaminung iracun onro melolada na nako mati alena sendiri tong iracun tapi ia tahu de panadapi ajalan na sampakmu pinapulay tahu naturungi nauraga na pasuracungi latuk makukwe tumupi telu ni anak darah mo pero na minum racun de nawat di mati tahu na rekode panadapi ajalan ye puri patentu ku pungala ta'ala sigilingan na ia tosi konadapi ajalan na tahu itu de tosi gaga taulino wad ditahangi amo si puluman doktor ahli makburah nasapun di rumah sakit yonrik bawai segala rupa ni Pak Bura capu ia konadapi ajalan na tawe ina deha gagat tahangan na bahkan amo onron na tawe lepu purato dapat tentu pungan ta'ala jadi aja nak kada watun na tawe mate amo onron na tawe lepu purato na patentu pungala ta'ala jadi aja nak kada watun na tawe mate amo onron na tawe lepu purato na jallu pungala ta'ala maka da okko kampung muala nyawana ataku ang kanang kasih di waktu tudadangi Nabi Sulaiman si bawa siaga igana sahabatna taku angka tahu boleh materutut tudah sidapi Nabi Sulaiman tapi ia tahu angkai boleh maka lelek kedona apa majik nangka Nabi Sulaiman newa ada tapi angka tahu tu na patataki mata jilengi naita letu newa ada maka dia Nabi Sulaiman aga je tuah kata tetangka nah kada melo kak siaraiki melo toka malah nyawa ternyata malah kalau mau paling angka mata tahu Allah pure mappe bali madde ni madde onna ia tu puri patataki mata nigat tau irona maka de Nabi Sulaiman taniaje tau yero aga pale nak kada iya naro malaika pasara inyawana tawena watakalena malah kalau mau iya mamula ni maselang aga nakatay nangka nak kada duan rupai melo isyaraika melo toy garek mala nyawa tatamba ni silan na tahu maka dia Nabi Sulaiman alaihissalam magi mu masilang nak kada iros selangika
si punang angka tolia na patataki mata bernyawa aku paling melonala. Maka dia Nabi Sulaiman alaihissalam makom matutu biasa na kuangkai nigi tau na patataki mata iya tu melonala. Makanya kagato patataki mata bu na diti serupai hati-hati iya gamma. Nak kada tulung amo cicang ngimuh. Maka dia Nabi Sulaiman aku tulung ako. Nak kada suroi anginnya palutu kak mabela. Berkongkai matu malakala mau sapa kak pemat dia naruntuk kak. Jemelo ipat tujun na ye tahu lengkuangi malakala mau. Maka metutu paling tahu nasa pungala ta'ala. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Yaitu amat yang ngina sepungala ta'ala pada angka manangi muassalang. Benengi pitai amat yang angka pulita morang to lari lewat maka cucu aja naruntuk ki. Tapi maka dia pungala ta'ala fa innahu mulaqikum. Majapu itu amat yang tetap ki to siruntuk. Amui lalang ipati tak goncing maka cucu naruntuk toi. Jadi makuani sahabat Nabi Sulaiman melo ipat tujuna masalangi malakala maut. Nah sahabat Nabi Sulaiman wad dina parenta anginge. Nak kada bawa jolo sahabatku babela pabelai palutu babela. Onro belani palutu okoi negara Yaman ipalutu letuk negara India. Maliwan negara. Dina liwak kampung maliwan negara onro belana. Tapi ia to tapok ko negara India angkatoni malakalamot dupai. Nakada iko meji uleng kuang ulomay masih mong kadupai ka. Maka day malakalamot sitongat-tongan na okko mimatoy he onrang na suro ka pungalatala cabu nyawamu he. Iya mitong pelo tanga-tanga ko na okro pa kada ka iya mo gaji isuron nga eh. Na cek delada mo tuna magi mong kamu pokoro. Iko na mantan alimu lomay muripa kisaraku. Jadi to tapa itu japa. Jadi aja nak kada wetun na tawe mate amo onronna purato na paktentu pungala taala. Narima kuanaro idi pak dimundrin nahe. Alai amatian na tomatot taye sebagai pacoba. Pungala taala pawi makada amatiannya pacoba. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pungala ta'ala pancaji amat yang ni nania atutu ngenge aga katana melo icoba ki kegari pallawa ngeta kami nama kesing amalakna tania aga ganna tawe menai ta pungala ta'ala dapa mate ki na patuki tapi amalakna makasimoga nasalay lino ilalan ni ayae manasana pun riyolo pungala ta'ala narampi amatiangi napa atutungan alladzi khalaqal mauta pungala ta'ala pancaji amatiangi tapa amatiangi jolo wal hayata nania atutungan na pun riyolo narampi amatiangi napa atutungan magi nang kamakoro dega pale tutu jolo napa ki mate mana kamat yang jolo maka dia guru tepat tafsir ia memato haji tu idi taulino dek memato paje tu nareke tu ki pungala ta'ala idi mi merasa alewe tuo tapi risesena pungala ta'ala tu napaki napalalang menguju loko onron atu tu ngeta kenro okko pimatu asori mondri pura pi mate. Jadi pura pi mate napa ki napa tu pungala ta'ala. Tupai amat yang jolo napa atutungan. Jadi itu linoewe napai perjalanan hidup.
itaya bunga na pancaji ki pungalata loko alam arwah na palecce ki loko bubuana indoe maka de tahu monro darai napaki na palecce si pungalata alam masuk mita tajang okolinoe maka de tahu imanakan ni ia kona dapi waktu na palecce si pungalata lo kosi donrang itala alam barza maka ko to matote angkan yoko alam barza maka dasi tu tahu mati padahal hakikinna ia tahu ipalette katalu ni palecce de pagaga maka datu lecce pertama non naro monro darai atau itampui lecce kedua imanangkengi lecce ketelui mate pura pi mate napaki matu ipatuo oko asori mondri jadi amatiannya jolo dena padolo kolo itu ya to si tolo kolo itu jolo napa mate jadi olok kolo eko mate de to nagaga gau kanna tagare kon kolo mate de nai dio de di camme de nai buku de ni walung de ni asam pajangi amoya pia bamino saloe jadi to magina karo nasaba de nagaga persoalan na olok kolo eko mate apa puran itu ia tona tompe asang olok kolo watuna tuo na puelo elona dena kan nai peraturan olok kolo itu melo imandre asalan kawadiandre amuanu na balibolana nandre to deni lawi apa ko mate selesai perkara melo imak bene amu indok na napu bene to tita kare olok kolo tere kare manu lai ko malopu ni tanah amu indok na poti to bimbe makoto saping makoto makomana ngolok kolo apa magai ia komate selesai perkara tidak ada tuntutan dia tak bulu itu na puelo elona ya pui di tahu itu ia koto pura mate nape mapamula melo ki ipatuo jadi aja di pura ipagau dalam perjalanan hidup ipadu paki matu koto pura mate yana tunak kada nabita kafa bil mauti wa idhatun mamadaina haji tu amat yengi ialai sebagai pengaja nelorang nabita yala pengaja amat yengi kegaya sayala pengaja amat yengi biasa kak makutana hiya aga ji rona bawa tawi aga na tiwi te komati angka mape bali nakada kaci makada kak jolok pakanjaki pahatok kutujuna iya tu kaci deje tu ni bawa mate de lai bukuran mi watak kaleta ni lemak ke koki buru iya ibawai mate iya na tiwi nyawai henrewa mangolok ko pungala taala iya roi tiwi mate ro duan rupa nih tepat si bawa amala iya watak kalewe ilmu koki buru ewe dito gaga persoalan nih itaya pas sempajam mate ilmu buru matui nandre tanah tau dena sempajam mate ilmu buru matui nandre tanah para pada tau betta mate ilmu nandre matui alati ustaz mate lebih-lebih pak pada nandre tanah pada nandre alati magina koro nasaba iya watak kali ni tay mata itu tidak dipandang Allah dena tangga ipungala tale watak kalewe
maka dia Nabi ta innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Majeppu si tonget-tongen na pungala ta'ala tu dena tanga lokko gambarata si bawa agagata. Jadi komate tahu maka dia pungala ta'ala aja naji mu bawa may watakkalemu de toga gorang ni tarobanyo kulinoe na lemak mu tu pak dimundrinna. Agagamu aja to na mutiwi mai de toga gorang ni agagae. Tarobanyo kulino capu mutu mati bagi-bagi. Walakin yang zuru ila kulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dipandang Allah adalah hatimu dan amalmu. Atitta si bawa amalak ta iye melo na tanga pungala ta'ala he. Makanya makanya guru ta iye ko si bolamu pi watakkaleta si bawa nyawata guru-guru ita pandre-pandre tu iro nyawata roh. Aja na tuli watakale bangi pandre. Tapi pandre to rohani. Barak madisingi rohanita na patunri watakale pogau amala. Sisa na masara maka iye nyawai panyama-nyama matu ke suruga. Sekecil-kecil iman tapi sempurna surganya 10 kali lipat dunia. Dia nak culi-culi pungala ta'ala. Amalai melonai ta pungala ta'ala gangkana na suruh ki pandre wat rohani. Aja na watakale bangi pandre. Pandre tu rohani bermadisingi na patunri watakale ta pogau amala. Masarai ipanyama-nyama matu nyawe atau rohani oko suruga. Tapi kotoli watakale tami bawa tapandre na deta pandre rohanita amo madisi watakale na tawe komadodongi rohanina de tonul lemas sampajangi. Apa ia meloi mas sampajang adalah rohani. Amo melo rohani mas sempajang watakale to mas sempajang maka de watakale matakoka meka matinro mas solak deka apa ia watakale ni tai matai apa watomi tu na puji mandre minum tinro mak bija ye ko watakale mi tu li pandre ia to mi pa itu li na pogau. Tapi narikoi pandre toy rohani amo madodo watakalewe mas sempajatto. Biasa kak mita ya atau mas sempajat tudang. Magina sempajat tudang. Oh ternyata malasai watakalena denle tatunge. Tapi nama sing rohanina mas sempajat kalamana mas sempajat tudang. Malada lasana mut tudang ide tunulai. Tapi madisi rohanina mas sempajang kalaman mas sempajang liui. Jadi meloi mas sempajang adalah rohani. Makanya ia meloi pandrewe. Aga papandrena rohani. Aga papandrena rohani adalah bicara agama. Bicara agama, maka kue tuda ki meringkalinga bicara agama rohani pandre. Silengengi kotopura meringkalinga bicara agama na iya ko desisan. Iya kotopura meringkalinga bicara agama tu melemak-lemak pasurana pungala tali pogau. Tapi tak perhatikan gere, tau de enang kana meringkalinga bicara agama melemakangi mengenrek kalukue nama sampajangi. Sini no masalah melebih kadere. Tapi ia tosi ko makasing tapak na tawe, makanya makasing malak na tawe. Madising rohanin na tawe. Napai madang, napai sakaratul maut, maka di pungala ta'ala
tatanazzalu alaihimul malaikah lai panonno ni malaika jiwatun nama dap tomatot tayi mega tu malaika turun agi surong iro malaika iro maka di pungalatalang kere ataku milo nrewa milo li surya tapi ragu-ragu mopi no ko malaika raga-ragai maka turunlah malaikat alla takhafu wa la tahzanu aja mu mitau mate aja mu ragu-ragu mati tau milo mate tapi bahasa gaib din yang kalingai di maka de tau madangi na podangi malaikat malaikat pekko je tanam mitau ka mate nasipo nang tau napaku mate jadi tu umpai mitau tai mate tu pak de paga pengalaman iro dan mate laba de pagan rewa paui maka da menyamat tu koto mate de paga paui pekolon rewa amulat tu na de topa on rubilana rumilo ilawiro pamula nabi ada de panaltu de paga galatu de na pada asom perangi angkana tau pole weh kasi pakampun na tay yonroy magay astalay pake dui limay dui weh amu ini macin na to sa dilaw apa ipake 2 limay na dui itu tapi ang katoto pole weh susah pakampun na tay yonroy magay ya ko dega dui dito manre lemunya wana tau selesai gicede meka manre ay degasa di Cina law apa mage oko kamput tadi gato melak per rumah ku tu amu dito masih ini teman loki memandre pak loki memandre pak ya po matiannya de pagakan rewo pa bakara mago kuro de pagakan reba jadi rompai mitau tahu mate yang kedua ampai mitau kak mate malaikat nasabak deje gaga melo silo nggak mate ganna tawi wasi puji degaga to misi bawanga ganna gagaku lo puji degaga pasti lemah nga celele ku bawa mi yang ketiga malaikat ampai mi tau kak mate nasaba de pawisengi makada kenro kak matu na taruh pungal ta'ala kupura kak mate ji telu nasabari tawe na mi tau mate pertama napan na mate yang kedua calele nami mate yang ketiga de panisangi onronna kupurai mate maka khusus orang beriman na buka ipanni atau na malaikat maka di pungala ta'ala buka ipanni atau mu malaikat yolona tau melo mate bukarang ipanni atau mu yolona pitangi onronna menyamau ke surga maka na buka pani atau na malaikat yolona tau madangi tapi tau madangi mimitai deniritai di na buka pani atau na maka malaikat wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun angkai suruga onrom panyamanya mematuhi iya na tu sabak na melam matana te ko lepui makita menre tu aga na ita suruga pitangi resesento makasing tapa na jadi baja na sanga di kon katau lepu na lala matana aja ta maselang suruga tu pitangi wadi mita balik celengi ngili sisa ni berat tita toi tapi ko tita toi ni suruga melotoni lepu tu tidak gamai to madangi lepu idi situ yewai tapi detona sini na tau lepu lala matana suruga pitangi ya to si topokai tapak nak lala matutu matana tapi sulak mina taro selang magi nama selang pak naraka to si pak bitau orang yo onram legan rusuk lebata
liwat selena sulak matana. Tapi orang beriman lalak matana pak suruh gay pitangi aganasan kodimuni bawa nak masijak bawa nak tiwi nak masijak tiwi nak. Jadi orang beriman itu alena memetumil doka angke penjemputna makanja jokana ia neriasan lisui ripam masena pungala ta'ala. Ya kumakrete lisui ripam masena pungala ta'ala karenuki lisui nei penyemengi ko pungala ta'ala. Cuma idik ni miti we mate masusah kalenge masenya we. Jadi ya kau teman tepat tu seakan-akan makanya pungala ta'ala aja naji monrokolino meta rewak bawa no milu penyemengi ko. Apa itu sifat nalino? Inna ma'al usri yusra. Pungala ta'ala pasibawai mengisi basu sekolino Jadi aja tak heran angkat tau silalona manyamang masusah sih. Silalona micawa terisi. Magina karo pungala ta'ala pasibawai. Angka makunrai tolima sus semite lakaina. Mage apa iya jero lakaina ro digaga mirno pogau. Matinroi mengeroi. Moto pimatu na pemangiro. Pure mangiro laba si mamotoro. Tapi iro palik kalau mamotoro lakaina deji palik nalo bawang. Justru lawis sapa lowongan kerja. Demi na poda-podangi, bayi na pak mau bikin kejutan. Terbukti masuk surat panggilan Brunei 10 juta gaji siulang. Liwat renunna maperi-peri li subulana okumupi babange nagorai bayi na. Makna pajai ini masuk saya. Angka ni pangobiku mak jamok ku Brunei 10 juta gajiku siulang. Hah? 10 juta? Iya. Tapi mendadak tete enang ele joka ni kapala tiwi kak. Maka dia benena atinro no yolo. Yolo na tete enang lautat duko. Matinro lakaina bainina tia matinro matana. Magi na tiya matin romatana pak toliro na rekiro. Siulas 10 juta. Ko 20 ni 20 juta. Ya ko si tahun ni si ratu 20 juta. Ya ko 10 tahun. Si agaro. Onro tak kalupana rela isalai kolakaina 10 tahun. Siaga ro gaji na lakai ku ni ko 10 ka tahun na salai. Relai salo ko lakai na 10 tahun apa magai juta. Sila da reken siaga ro gaji na lakai ku ni siaga ro. Melo mani subu na pamatinro. Tate anang napai mamatinro na. Di natat bilakai na. Dinatat dulakana iya mananam moto tate aruama ni naitai jange au laba ijuta nasalai kapala liwa susana papinat dina jadi napa sih wani katalu ni barubah masusai degaga zaman nalakaina sisa naruntuk jama 10 juta siulang liwat renunna angkan na din matin rumah tanah reking sisa na nasalai kapala liwat si susana laba juta liwat susana sa depan nasalai kapala lakain din natadui lakain makomoro masusana nale remuk na televisi pas ya to jalan angka berita kapala lutu etate anang ele malepoi mate mana lurena degaga tuci dimo
Nah kara alhamdulillah nalai de cede na moto lakaiku. Ia coba moto mate topa. Nala de cede na moto. Mariusi. Maranusi. Te. Makomo maranun na. Lui tak dulakai na. Hei bapak na, oto no. Nala de cede moto na. Coba moto ko nak mula abak mate tono. Malepu kapala mate mana luran degas nasi saci di mo. Oto noton. Sila dekat dui dena nule moto apa mate to ni palik lakai na. Dia tu kan nasi sa kapala apa mula sale kapala mate to. Masusah sih. Makuaro gambaranna lino. Makuaro gambaranna lino. Susah nyameng si sele. Jadi kau tu maka setapak na tu maka dia pengalatala aja namun romi tokolino susah nyameng. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rewa no may ripamaseku nasaba upoji ko upuranu ko mpail wo bi ko magati. Jiwat dijay ito matota malak na puji pungalatala rewa no may idi mi masusa idi mi masenyaway idi miti oy matay tapi ito matota rewa iripamase na pungalatala agi sa pamase nyameng iya koko serimondri to makana nyameng surga apa masara nito serimondri dina pada kulino ito si bawa nyamenge susah iya ko serimondri nyamenge ko suruga mumiki mali susah dito kay balu susah oke neraka memiki katulu-tulu menyamat di tuni palabaki jadi pasara ni ukur jadi maka dia pungatala irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah rewa nomeri pamaseku upoji kompe wobi kumasija suruga fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ia ko termasuk ko atakku na macam sumpah upatamo kilala surgaku te laba nyawana idi pak dimundrina masussa maka de guruta ia ko titai bali bolata na kanna musibah ringangi aleta tapada loki taksiai age sa taksia bicarogi na pak dagaraga jadi ko maka de toloma taksia betungan na tolor raga-raga itu nak kenai amat tiang seriko mengina sabari angkatan raga-raga na wadi sabara jika tolo bulan atau matewe iperhatikan ni ke garo keluarga na malak da mesinya wana denun letah ngipet di nagangkan si teri-terina maka iya naro tak deperi tak calo na paja teri iya ko paja ni teri berarti sabara ta suruh milo doang itarima pak doang na tu ya kau dari semilo doang itu pak gurui maka di guru ta talun rupa mi pak dongan na tomate pertama illo doang ngi decena ni palepi-lepi sinin na tahu yang kamana decena de tu gaga tau de ga decena cuma angkam itu tahu de titai decena mangi da de titai apa tu lima makir-kiring mitai makanya aja ni puji ma pakir-kiring apa sini na tutu makir-kiring mita ki degaga de cenaita mo macawa ki malempo to tapi amo pe kuma pakir-kiring na tahu pasti yang kade cena nama toha pakada cek de mi de cena tahu na mate tapi angka pak di mondrina macam dararing ku pungalatala puang angka tu kasih de cek purna pagau watun narilino tapal lepi-lepi lalu puang ia kona tarime puang ala tala ye amo de cek dek tapi pal lepi-lepi mancaji mega apalagi kau tomatot tak mega memat de cena angka segitu pak di mondrina 2 telu malai sara si mata milo doang ni pal lepi-lepi na tarime puang ala tala mancaji pede mega de cena tomatot tak mangolok ku puang ala tala ia tu nak kada nabita laulal ahya'u la khalaqatil amwatu bening de nagaga tau tu ya senna tanai inna jamanan kasih tomatewe de nagaga milo doang ngi de na tak tambah di cena
Makanya termasuk ki macilaka tu nareko kama pilino matu tomate. Pak ko kama ilino maka sama-sama ngi dengan milo doang ngeki. Te. Jadi tomato wa diumpa maupa na samagi dua talu mupi tu pak dimunrin nai. Alai sara milo doang ngi tungka-tungka tilo doang tak tambah di cina. Yang kedua pak dongan atau mate. Illo doang ngi na atas salanna nariak dampengen. Sininna tahu yang kamana dosana. Tapi tungka-tungka illo doang atau mate itu tak dana dosana. Pedek mega ki milo doang ngi pedek mega to dosana atau mate tak dana. Jadi 5 muki si bawah. Tungka-tungka pura ki mas sampajang tilo doang ngi tomatota. Berarti ke 25 tak dana dosana atau mate sia susiwan. Magina 25 pak 5 ki si bawah ni ke 5 ki mas sampajang. Tungka-tungka pura mas sampajang tilo doang ngi. Baja mas sampaja sikit tilo doang si tak dana si dosana. Sangadi tak dana si dosana. Asoso toli tak dana dosana to mate. Berarti angkan kasih di waktu matu na capu. Ia ko capu ni dosana to mate we na kama lino dena na melo neraka tarimai. Ya ko tiani neraka tarimai. Alhamdulillah surga tu donroi. Apa 2 million orang ukur de orang palongan na. Na iya tomi na melo neraka tarimai. Tahu na reko angka dosana na dena sempak mak dena na kama lino ayen tu bisa yolo ko pacing watu tama ni surga pemang. Tapi ko pacing memang ni mo ya sulu ngetama neraka de tu na melo tarimai. Jadi pasaki aja lalu ki gaga macapak-capak tamas neraka kode gaga dosa tabawa ilalung itu masuk. Jadi iale sarap milo doang ngi tomato tabar tak dana dosana. Cuma perlu kita japui yemi tu dosa nak dana kang pak doangang dosa si tak gatungan ngi si bapu ngala taala. Ya ko dosana tomato taripadana rupa tahu dena dana tu pak doang kami pakiangi. Contoh inrang utang. Angka gampang inran na. Puang angka tu kasih inran na. Oko bali bolana tawajar lalu puang. Mau patatok kimi lodok dek tu lepak ko ditawajar. Aja terpandangin tiasang inran maka daga maki siaga toro cek dek lada. Mangolo ni nabi tamelo mas sampajangi tomatewe mangolo ni dek to gaji gagin ranai angka penri limana angka koya si di suku-suku latu mako koe de panawajai macai ni koe singa i si di suku-suku cek dek lada tapi nasaba inrangnya sana langsung mak boko nabita de nami mas sampajangi tawe nareko angka inran na mate angka mani pendek limana eso taala iya pempajarangi iya petanggungi napen rewo mangolo pe manabita mas sampajangi makanya kongken rena ijolok tabakari. Yang kedua angka gama tau pura newa si cake kan nyawa nadena sempak si sumpu bicara na mate lauki milawak dampengengi tomatata iya ko puri tilawak dampengen lepan terserah alena mani idi dana nareko angkat tau mate agat titoki mak dampengen ngi dosana maka daga maki wat dampengen gena dena dampengen pak mati ni roe maka di guruta ya ko mati tau ni lapar ngati mak dampengen ngi nak dampengen toki pungala taala silepa kaki jadi amode pigaga keluarga mi luar dampeng lapar ya tita mak dampeng barat silepa kaki ya kode mancaji si panrasa-rasa ki matu asuri mondri gangkana makana bita angka matu tau bangkero asuri mondri magai mega de cina tapi mega to tau newa bermasalah jajiro de cina capu matu ya kamajarang angkamu pada ni wajah ukhidha min hatoyahum faturiat alai dosana siala dosana si tau newa bermasalah yala ni pakokongangi de katana bangkero kumakiro capu amalae dosa ikokong magina koro apa aku bapu ngalatala makasing si salai padan nerpatau yang tumpai makada pungala taala duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas
Dena kulle madece taulino kenro monro sangadina makasi pibatena matumali ripunga Allah Ta'ala makasi topi batena madumase ripadana rupa tau. Ya koko yang bapunga Allah Ta'ala makasing masalah ripadana rupa tau ya kita urangi bangkaro. Sigilingan na oko yang bapadana rupa tau makasing mabasa magala matulung mabasa makbere masidaka degaga tau newa si salah isapa ko dei mudani ko metena perita si di baka kurangan na si di bawang mengingi masampaja paja sisan ni maka dai guruta aso jangan tu magina kada aso jangan pa iya tu tahu mega amalakna tapi oko suruh gai taro melo itama degaga gonci na bawah aga goncina suruga sampajang isuro mas sampajang kupung Allah Ta'ala tunokolino dia dami mas sampajang padahal mega decena mega pape decena patulun kur padana rupa tahu jadi dia goncina bawah pada tolong ang katamu tama maka dia pun na boleh angkat tu bepa tapi ilalang ilamari caminge lanya igoncina sakara kenro taro maka dia tamui aga dapat pagau maka dia pun boleh tudak banik kita tahu tapi ko gonci lamari lamnya goncina wademu saparang obeng nai buka tapi ko suruga matu lamnya goncina aga mi pagau maka dia pun Allah Ta'ala angkat tua malakmu ko suruga tapi dia gonci bapak isuruh mas sampaja mutia aga dapat pagau maka dia pun Allah Ta'ala famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara nigi pogo amal amosikan kuloto tata ipitang jadi aja mota mangingi pogo amal tata ipitang tapi upasak ki ya ko pogo ki amal asam pajatoki berlolok gonci kita masuru gambalai jadi itu sampajange de cendrialeta hatu pale pagalloki sampajata tasassaleta ko de pagalloki engkau tu kak bola paki buah bola na pudangi punggawana mapisau nak jolo ya maki buah bola punggawa magai macuana buta tona maka dai punggawana ya ko tulle mopi abu api jolo ci di napaki paja oh iya pale mak buah ni bola waktu na mak buah bola dena pagalloki asal jaji mani apa maka dai tanah mau maga metona paja jici nampak na jaji boleh na pudangi punggawana jaji ni boleh punggawa maka dai punggawana yetu bola muak buah emunriye alani tawamu ya maleko hadiah nah pena sasalena benengi wisang lupa kasing meni wase maka dia buat bami atau bande ternyata dia mau pelik punah makosi sampajang he pagaloki sampajata tata ini punah he tasasale takut itu pakasing peko bate pakasing sampajange bere jama ki ko mas sampaja perlu ki apa ko mak bere jama itawe na tarima mak borongan ngi tawe pungala Ta'ala tarima mak borongan ngi sampajange na tarima borongan ngi tapi ko calealeta mas sampajang ai silak dak ki pagaloki sampajang itu pak magai ia to pa je namumpo patujunge maromo pura pi soli Allahu Akbar meka je palejo ke pasairo malilasuna lepatona mahkamah lampu lah mas sampajang letu pasa malilasuna nawana-wana angka ga makwaro pendek kali mana aja itu iya mana talinga rokok manipu imang Allahu Akbar mas sampajang apa le maco itu ni rokok asa sampajana magina koro paringeran na pu imang paringeran na to iti galon ko mabiri jama ki tak kalupay pu imang ang kamunrin na subhanallah matalinga pu imang asa sampajang tak kalupa itu munrin na pu imang tapi ang kasun na masigit talinga
Subhanallah, mai nggak puima. Selamat si diberi jama. Bahkan laporan terakhir, tak kelupa mana tesit di Masigi. Mas sampaja lori duan rakamin apa aja. Digaga telinga. Maka di pungal tala kenri mas sampajang, oke bola tapung. Pas suku sampajan apa mulapor. Diga lona ku beri jama itu. Tapi coba garik caleleta mas sampajan nak waroi. Allahu Akbar. Meka je pelik jok ke pasairo. Malito nak lasuna. Napa je sadi maliku capu sih. Barak bali bola aku je malah tace deh. Sian rakapa sih onaro. Benengi mangoto ki caleleta tak balik ki dengan mewaiki. Ya apa ko mak beri jama ki sewe wayangi. Tiga galon ko mak beri jama kita. Ji pakasingi sampajata sasaleta ko dita pakasingi. Carana pakasingi sampajangi beri jama ki nareko sampaja perlu. Sini no masalah lebih kadre. Yang terakhir yang ketiga Pak dongan atau matewe illo doangi natarana ipungalatala tomatotta ina taruh konron na puryo. Kenro monro tahu ni puryo mo kupungalatala pasti makasingon rona. Aja to makada sori monri o kumau pi lagi linoe. Tahu ipuryo kupungalatala tita gere to makasingon rona tu. Apalagi ko mate o ko pada masar maka de guruta agati tengi mata soy si jaka manipole ulue unro pelana tapi tau ipuryo ku pungalatala lolongengi cino-cino ngapamase gangkana masusamana te menyamanya wana lena tak buka suruga maka dia pungalatala ataruno tama suruga pilih orang yang puji tama mana pi suruga matu tau ipuryo ku pungalatala napai pamula yaumul hisab iparisata cidi-cidi tahu maka dia geruta ya ko yaumul hisab iparisata cidi-cidi matu tahu si sebupa tahu iparisa cidi balolos tama suruga tapi tahu ipuryo ko pungala taala ilala memang ni suruga ni parisa tahu jadi mamada ini ya telui na taringo pungala taala pak dongat tungka tillo doang tomatota tatamba di Cina tak dana dosana natarana pungalatana taruh konron na puriwe ya ko makasitoy ampete di pak di mundrina pogawi aga na surap pungalatala si paga masing-masing ki masumpul lolo si paga kainga ki untuk millo doang itu matotta aga na surap pungalatala tapagawi insyaallah as-suri mundri matu na pasita ki pe masibata matotta ilala surga pammasena. Amin ya rabbal alamin. Memagi-magi natarimi pungalata alamin sataye. Sareng pangpakanja kita pakanja kia malata insyaallah napasita rupa ki matu pe masih batotote ilala suruga pamasena. Amin ya rabbal alamin. Saya demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.